limag tulagto ka ana. Kasama lang tayo inarami mo last year. Nagpaypayso. Nagbado ka iti polka dots. O dagiti bilog-bilog. Nangikabil ka ti coins ita bulsam. Pamati kano itanatayan. Madya nga expert ita pero iti mapanpansin ko nga araramiden da itanatayan na pamati nga up to now makikitak pay bawal agwalis kano, bawal mangan iti naalsem, bawal agsida iti dagita agkalkalatkat injak amuno kasano, bawal kano agsida iti dagita kuribot-bot. Kano I can't confirm dagita pero isumat lang iti alam mo na mapanpansin ko nga pamatino ko pero ako siguro mapukaw na. New Year man nun. Amok, nga inaramid mo man yung dagito nga pamatihaan ka de. Nagpaypayso, ag-comment ka man. Umuna. Ipagpatak alas 12 ide. Limag tulagto ka ana. Kasama lang tayo inaramid mo last year. Nagpaypayso. Nagbado ka iti polka dots. O dagito bilog-bilog. Nangikabil ka ti coins ita bulsam. Nagparanggaw ka pa'y nangiwaras ka pa'y iti salayo. Haan ka de. Nagluto kayo iti mga kangkanon. Pati lamus. Tapos dagito'y kalob iti kaldero kada kasirola na dakdakamat mo. Na nagparinggor ka mat. Tawan tapotokyo. Good. Another. Pinaandar mo itong motor yung tagare. My God, doon rin nakaturog na kita pink karupa. Pero, New Year mo lang. Given na yon. Oo. Tapos, pinunom tayo lamisaan nyo tinakadado nga prutas, madila nga 12. Pakainaramin mo may 13-14. Subsobrakan. Naman di ka pa'y makatanggap iti blessing tat nga tawon. Tapos, amin nga tawayo nakalukat amin nga grasya kat umunag haan ka de. Tapos madi ka nga nagwalwalis tapay ko nang baka mawalisan na kita coins. Happy New Year.